Kunikiliwa kampuni wa Tifa wionania kana kilungu cha miongo thandatu na nyanya yulwa yana cha Kenya beona Kenya yende na hii bala kilungu cha 11 yulwa yana mekwasya kana Kenya yende nesa kwana na kunikiliwo hamwe ma maundu manene alame otheni ya Kenya nikosa wia ucha nza na ulusani uteti na utongo imuthuku mathina langi me kuthenia a Kenya ni kukosa witimuseo ukabila muisio wa mugo wa nthi umama ikosekana kwa demokrasia na kisomo kisio pamwe na maundu angi. Onesimus. Across the country ukunikiliwa oyumetoki wa ikundi ya kwiko kunikilia Tifa kilungu cha miongo thandatu na nyanya yulwa yana cha Kenya kiona nyambi ya Kenya yende nai pala kilungu cha 11 yulwa yana kikuwa na Kenya yende nesa nacho kilungu cha 10 yulwa yana cha NND kiweta kiyisundu nthi yende especially on the mountain. Ndenu wa malembeta mava Kenya Mount Kenya ni etongwete kwa NND aingi alama kwa nthi ya Kenya yende na kwa kilungu cha miongo nyanya ni tatu yulwa yana ukamba ni akeli kwa kilungu cha miongo mwanza na thandatu yulwa yana kiswane ni akatatu kwa kilungu cha miongo mwanza ni tatu yulwa yana ilovi ni akana kwa kilungu ochu cha miongo mwanza ni tatu yulwa yana NND ma South Lift na alama kwa na Kenya eva thoku ni kilungu cha miongo mwanza yulwa yana Nyanza ni kilungu cha miongo thandatu na kenda yulwa yana ilembete uthulono wa Sua ni miongo thandatu na mwanza na ngaliko ya yule ya Kenya kana Northern ni kilungu cha miongo na kenda yolwa yana cha NND alama ya Kenya yende nai na ende Central Lift ni kilungu cha miongo na 5 yolwa yana ni cha kitekiani. Let's see Kavindani kau uko nikilio ingi wionanya kana kilungu cha miongo na 9 yolwa yana cha Kenya mekwata mbo serikali ya broad based na ile asofisene President William Ruto na mototi ya Raila Odinga pala cha kilungu cha miongo na 8 yolwa yana cha NND maolea na serikali ya umwe na cha kilungu cha nyanya yolwa yana maina songe kulio ya kukwata mbo kana kolea broad based uko nikilio wa Tifa na olo nekwe katuwa matuku 11 mamwe muvetu 11 ingi wananya kana kilungu cha miongo 5 yolwa yana cha NND meyandikiliti ungua walanyo wa oiti washa vala NND alama tatite kuitwa maito mea kinanduki ni kilungu cha miongo 5 thamdatu yolwa yana ona wiyovo kilungu cha miongo 5 yolwa yana cha Kenya alambe ukwata mbo serikali ya broad based nimo meyandikiliti na sha vala nacho kilungu cha miongo 5 yolwa yana cha ama ukwata mbo serikali matatite kuitwa na kinanduki kilungu cha miongo 5 yolwa yana cha NND alame ulea na serikali ya broad based nicho kiyandikiliti na sha na vala kilungu cha miongo 5 mwanza yolwa yana cha Kenya alame ulea na serikali ya umwe nicho kitatite kumantha uitikieto mea walanyo uwasha uko nikiliwengi nukwananja kana kilungu cha miongo na kenda yolwa yana cha Kenya ni yani abyo ni uthukomi washa kilungu cha miongo 35 yolwa yana ni yani abanini wala kilungu cha miongo na ile yolwa yana cha NND mate yani abyo ni uthukomi wa walanyo u na kilungu cha 15 yolwa yana ti yani abanini ni uthukomi washa. The one challenge that they could mention ona wiyovo ukunikilio nolona konisi ya Kenya ingilili miongo 5 ingeni wananyakana kukosa kwa wia ucha ukwati na anzane mathina manene alame unyamasi ya Kenya kwa kilungu cha miongo 4 yolwa yana maundu angi alama vinyite NND ni vamana mathoa meyo yoluma asiendo na koti mwingi wa kilungu cha miongo 3 yolwa yana olusani kwa kilungu cha miongo yolwa yana uteti na utongo muthuku kwa kilungu cha 3 yolwa yana kukosa witimusio kwa kilungu cha ile yolwa yana ukavila moiso wa vungulu wa muo wambe wa mamai kukosekana kwa demokrasia na mathina mosa kwani kukosekana kwa kisomo kisio sionthe sina kilungu cha imwe yolwa yana. Should they conduct their own private secret survey so they know? Vote Ingwa Movo Onesimus Chalo.